Gospodo, kako se to kaže uobičajeno, braćo i sestre i tako dalje, meni je izuzetna radost što danas, evo, prvi put sam gost Srpskog kulturnog kluba, ali nisam i prvi put u ovoj časnoj ustanovi ovdje na Fakultetu tehničkih nauka, koji je, moramo to da kažemo, jedini fakultet u Novom Sadu koji ne od juče, iako možda zvuči paradoksalno s obzirom da je fakultet koji se bavi tehnikom, otvara svoja vrata i za one koji hoće da razmene neku reč na duhovne teme, i to je u redu, to je ispravno, budući da čovjek nije samo tehničko biće, ili da kažemo nije samo materijalno biće, nego svakako da ima u sebi i duhovnu komponentu, ima i duhovne potrebe, bez obzira da li ga gledamo kao dihotomno ili kao trihotomno biće, da li govorimo o čovjeku kao o duši i telu ili o telu, duši i duhu. Dakle, nezavisno od različitih pristupa čovjeku, kada ga sagledavamo kao ličnost, mi svakako prepoznajemo, polazeći iznad svega, svako od sebe, da pored uobičajenih, vidljivih, materijalnih potreba, dakle, pored toga što konstatujemo sebe kao materijalno biće, osjećamo i potrebu za duhovnim. Naravno, za nekoga ko temelji svoj život na veri koju propoveda Biblija, Stari i Novi Zavet, na veri kojom nas uči Sveto pismo, to nije nimalo čudno, jer tamo se jednostavnim, svakom razumljivim jezikom kaže da je čovjek stvoren po slici i prilici Božjoj. A to znači da smisao, punoću i cilj svoga života može da ostvari samo ukoliko uspostavlja zajednicu, uspostavlja vezu i odnos sa Bogom koji je iznad svega, koji je par excellence, mogli bismo reći, duhovno biće. Dakle, sve pohvale ovom fakultetu koji, možda baš zbog toga što je fakultet koji se bavi tehničkim stvarima, bolje prepoznaje i osjeća, konstatuje tu duhovnu potrebu koju ima svaki čovjek. I naravno da ne ulazimo u dalje analize te potrebe naše za duhovnim. Radujem se što sam i gost ovog Srpskog kulturnog kluba, iz čijeg naziva, a zove se još i Preobraženje, mogli bismo da izvučemo i osnovne crte naših razmišljanja i izlaganja na temu koja nam je zadata. Pre svega, u toj sintagmi Srpski kulturni klub Preobraženje stoji reč srpski, ali on je, koliko ja shvatam, u organskoj vezi sa posljednjom rečju preobraženje. Osnovni osjećaj, osnovni doživljaj svakog čovjeka je da pripada nekom prostoru i nekom vremenu, da osjeća sebe kao biološko biće. I na temeljima biologije možemo da izvodimo i izvedemo i nacionalne vrednosti, nacionalnu pripadnost, i da neko sebe osjeća Srbinom, neko Hrvatom, neko Mađarom, neko Slovakom i tako redom. Naravno, ako je, a vidjeli smo već na početku da ne osjećamo tako, ali ako bismo pretpostavili da je to nacionalno samo sebi cilj, onda ne bismo otišli daleko. Međutim, ova reč preobraženje duboko je evanđeljska i hrišćanska reč, i kada pojam srpski stavimo u kontekst evanđeljski, odmah
nam naravno pada na um reč apostola Pavla, koji kada govori o Hristu kaže da u Hristu nema ni Grka, ni Jevrejina, ni Skita, ni Varvarina i tako dalje, a mi bismo mogli da dodamo nema ni Srbina, ni Hrvata, ni Mađara, ni Nemca. Drugim rečima, ako čovjek hoće da ostvari smisao svoga postojanja temeljići se isključivo na biološkim svojim datostima i crpeći punoću i smisao svoga postojanja u tim okvirima, onda on započinje svoje postojanje, živi ga i završava kao biološko biće. Drugim rečima, ima svoj početak i kraj ovdje i sada u okvirima istorije. Ali reč preobražaj nas poziva na to da ono što je naša biološka datost u Hristu, u crkvi bude preobraženo u nešto što je neprolazno. Ovih dana u Srbiji, u našoj crkvi je bio gost jedan poznati, veoma neobičan svetogorski duhovnik. Najpre je bio iguman manastira Stavronikita, pa onda manastira Iviron, a sada živi u jednu isposnicu u blizini manastira Ivirona. I on je, govoreći o jednom također velikom pravoslavnom bogoslovu, pravoslavnom episkopu koji je Englez i živi u Engleskoj, o Kalistu Veru, rekao sljedeće: kada je bio jednom prilikom na nekom predavanju u Londonu, onda mu je taj Kalisto Ver rekao: od kada sam postao pravoslavan, tek tad sam postao pravi Englez. Mi s jedne strane govorimo dakle o preobražaju biološkog, o možda čak ukidanju biološkog u Hristu, a ovdje sada ovaj episkop kaže da tek onda kada je postao pravoslavan, postao je pravi Englez. O čemu se tu radi? Stvar je jednostavna. Nacionalna, govoreći modernim jezikom, datost je datost, ili bolje reći dar, talenat koji je dobio jedan narod, a onda jedan čovjek u okviru jednoga naroda, da bi to što je dobio kao dar doveo do svoga maksimuma, do svoga optimuma kroz ljubav prema Hristu, a kroz Hrista u odnosu na sve narode, tako da onda kroz Hrista postaje jedno sa svim narodima. Uostalom, to sam Gospod kaže, obraćajući svome Ocu: hoću da svi postanu jedno, kao što smo ti i ja jedno, kao što si ti u meni i ja u tebi, da svi postanu jedno. Dakle, to što smo mi Srbi nije nešto što nam je dato da ljubomorno sačuvamo, jer u krajnjoj liniji ni ne možemo da sačuvamo bilo šta. Šta to čovjek može da sačuva? Čega je on vlasnik? To je nama dato da bismo darivali drugome. A onda kada čuvamo, mi to oduzimamo od drugoga, odvajamo se od drugoga i činimo suprotno onome što bi rekao Hristos, obraćajući se Ocu, Bogu Ocu.